Es mkubwa. Na yumo broya na. Na kwa hiyo kwa tangi ure azene madi. Ngote na yeye ngose yakane ibunduki wachipoi. Osiaru kiro osiaru koko. Sawa. Ndio tokoleka. Yes. Maite bantu bago chamato kuma yose mbanduki. Una bane chibali. Okioma please. Yes sir. Na koleta tega igo kolegas. Yes sir. I don't want to see this gate open like this. Oko goleka ita ogo tigege ita my friend. Bora maambia tingo chako chanya lege ite kikebiru giachi. Na kuigoro mkubwa. Yeah? It will not rio. In a compound, they are very private. It will not. It will not come. Si eke gaite kirende gas ya. Sawa mkubwa. Aya. Good day. Okay. Tata oh mwano nyasaye kayure uiwekerero kyan aya weterarero mamiena no mona no manyete aya weterarero mamiena no mona no manyete obogima bukwangwa na gochayo wando sire asenseye okore meremo emere memelito yando sire chikonda okora butambi chianga chana chagotire machanchabe yeso kayuri omwano nyasaye umbwato koboko bairi bantamire basali bantamire natigaire chimika naye nawitigaire oh tata 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 aya weterarero mamiena no moneno Nyanchama. Getembe naki. Na kari kwa ende ke mami. Tinche tiando se wana boka. Nasibie bintu. Nenda roche naletere ng'ombe chinsi aga naende. Bono nali narore skumenti kana nyoburugera bnanti antebet. Nyanchama mete tiganda rako te. Maite minto ga igantwana komenyi monto. No nyamba no ngumeti na kimama stego komenyi ga iga. Kono na Nyanchama, ogo ke twa no nyante minto.
Aiwa. Kwani bakonga ibolega. Halafu igento kende ndara kuinyori. Ninjoro tere kini mami no mnar go twerore. No ko bare kon ngose ninki. Ako chugotorora igo tutwere menyari. Togo chugwete igo torigera liga kimadarau. Ninjorete. Ninjorete Nyanchama. Echemba mama mtu kubekera mama mtu no muntu bwata maskani. Nende mama tutinka ile tu sina cha ite muntu onde bwensi. Haina mangana ago. Lakini dikere tari nango gesi no na no majete no na bie komonyene. Gotwerora kwa rengi. Lakini bana ligera dibana go bogi mase bwago ikiri. Minto menyata. No kuragera no gwesipi no kurara. He. Bana mo bwero libali mo kwa bwatu no kurukare ngai kwa boira. Echembo mete na mangana ukundi. Tata oh mwana Nyasaye kayure wekerero kyana aya weterarero mamiana no mona no manyete aya weterarero mamiana no mona no manyete obogi ma bukwangwa na gochayo wando sire asenseye okore meremo emere memelito yando sire chikonda okora butambi chianga chana chagotire machanchabe yeso kayuri omwana Nyasaye umbwato koboko bairi bantamire basali bantamire natiga irenjimika. Hey, wewe. Stop. Tindara ande mboke ngote nsaki nywe chaye ande bosaigo otherwise na maite nganoche maite nubono chiso kuchwacha njinara temapema na tu rege tichiza igankarangeri waronga ewo bukuma buyega insunga ate kama mini gate karo tana relax bono nale gotakana inchi kumanyite ebugwa goteba obatari gokora simba koraki mba batenje bono naranga now that naikire esegas kore bono nenge kind of riaso no le natumia the wrong tools. Oh no, talk about it. I think you are a good man. Kan wa ngwari de timu chwa no no ro yo bui. Ono mbiya to chaka ko bana na ki. Inki otakira gukora chibesa irenga. Isi chibesa. Tonyo wesu. Inchende tonkore some things. Vire gando chibi obongo bwana bo tegete. Igende getangani. Ora kwanza igisonge kyo mwana uyo goyo kwate aba mwana uchoyo uyo kirikechi miyoro imekiliga for free so krem akintegete no ndacho doja wikaso musara no sinke yani nkemanye maite you never know mambira bora nyore na drop it no le Jamaica enjinchi kokwana bisonge bitobwate mabichu kama binyoro mbiko ngitipeti kyango gatsana kintu kende shelter nindoche shelter above all anye kinda kwana ubonga bere ntiche oticho kono kongete ondo bwensi yani inda yani nyetiche kabisa ngonyo suga mera iga yani wate kama mini yani ngari tokoroka wate kama mini yani oticha omoromo okubeka kinti jete na nkanyoro boraro. It is a free 1 month service. Orore munango korosiri mtubia o chabatinga kinkorosi chabati ndito kabisa chabati kitora chwa to mwana ibo bosio ambulance rangeri
Lichabati mami. Tenju muntu buna atari muntu otabu atibesa onga mabuta anko tonyeri. Lichabati ri wakais kirire sulime swimming pool wonjo kama mimi. Elinde kuwabo jahendi te engie ko yakwama. Litone. Ebintu ora my service delivery. Kurwambona yokoranki according to the job. Ngane bichayago Ongo sega ngwe chanda Kikiavete nyumba minto Nigo tore bosamu Kisii bono na bukwego kia asogo sonja TV ya uwanje tea Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Kisii. Bichayago Ongo sega ngwe chanda Kikiavete nyumba minto Nigo tore bosamwanya bantontori Wisanika binto Egachago ikero kanganya Bosoku baba no bororo Tigatwaga chempito baba Amatemo na mange twete iramo Twerende neso mwanchone Nyanchama, ncheme tini kuiranira ni nae, no igwete. Naande natebaga iga minta tori kobera. Kwanza ni gwete kwachire minto kwangera koeresa tata ko motenga ote to bando bunyagitari. Bando bunyagitari. Okoboro chibano ncheka chemba. No bunyagitari na chiri bunyagitari na korba na ote to kombwati ogende taibo. Bunyagitari obu tori gochi. No gwete na bana nta to te ta ko somina mama ando bunyagitari obu. Naande tiganda ra kobori. Ndi kwa raba takabako kendo bunyagito beba bunyagitari. Ndigara ligocha tani wango kotai korke tiko chiari na ngo kwanera yai Nyanchama na ande mintoga ika ne gwete mamga kono koteba nga ko korega sio mwako mugima na chibese chia kwirire school ebimbiyo minta no tata karo na mama ni chengo kwana no nyugwete tata oh mwano nyasaye kayure wekerero kyana ndongere na eba kia muhimu sana nkorarora umaite muchibuno plus chi face chi electrified story amaite suguma bono kengane ne uburo ira bono ni tunari ku request my area of concern. Nisa kada rikora toka jote ndibeke no amase ngorosi kabe kukuta iga dili kire 1 T for 40 oiga ile naitwa menu ba hood nera ili ndina manyanga Monday matumbo yemboliga no kunyama bonto buna ibone sungu maita bantu bali mu asese ni tukure ntari bo bengo kwana timali go sisi sokoro kino ko chia menyete na babo nu hani muri ne chibesa lyoka no Nyasai na to sisi ntinto lwate bintu babu mulende kayo koranga ni familia bono emenyurende matumbo iga manyenga mandi matumbo o Tuesday magina enkoko furai kibus maroba sranji sausage yani ebintu bibiri emeti tatiri toro kirende me batibina leti moro nyo dura abantu belinda unesukuma weti namabere iga anya barati manye menya arafu manye lengo kwa yanya nyumbara no matenge iyo mwenyero kawaida legs head tail neck matumbo system ebimede bantu batakiri muri kuri bibono tombutera ibi biri ngo kora finishing yani clearing to confirm what the hair was headed kijana tionda lako buri
Indagira yakore ta gusini gasi yakore. Ina hatanga na koteba Mr. Ken. Ndasawa tiaro. Ngoro. Obai be ora muga akora bi magari mo ni ndoje machine na roreri go butoro bunyansi gusugumuga. It needs food. Patirende mbosa nyakoro muya. Ojo kombuta ngang am overeating. But it's not a weakness. It is part of life. Tata oh mwano nyasaye kayure wekerero kyana aya weterane na mama chupa sio mwako mugima kurenya nani esku igato ko liko marikwa okokore gasi akan ayata aye Nyanchama nangu kwa nako tayo diga no iwate ngero diga okute na ndigero straight eko be kama okoiga aye ndigero dia nango te no iwate anu marikwa okoriku ogwaka nu chubesa onye tani bakoro chuto kunyara kokena na school yumo sacha kunyome iwate akwere school kwanza ine isuko kan barenga bai nuaro aye keko gnori amange minto igator kwa rusukuru nantor ko menyaga no ko nyuweto no nyuwete nonsense Kita iwancha kwane Getembe ntakana. Imbwata iwancha kwane ntabwati tata na mama. Ocha mino gaiga. Tali wancha kwane. No butaka bwagalire. Nende tinakagere tenika ingaki. Getembe ngo bakorere gasi. Bakangocha mugondo chekonga kurwe mugondo. Iyo kombo ni gaki Getembe na kinta mai. Tata oh mwano nyasaye kayure wekerero kyana aya weterarero mamiana no monano mai. So kama kuna menu utamuonyesha vile atakuwa anatupikia vile mpangilio wa chakula huko. So maneno ya kupika sasa kwa hii nyumba stop. Huyu atakuwa anapika, anaangalia ng'ombe, anahakikisha boma iko safi, anafyeka hapa. Tumeelewana? Okay, dad. Hiyo ndo kazi yake atakuwa anafanya hapa. Sitaki nisikie tena umeingia kwa jiko. Mimi siwezi ingia kwa jiko tena. Hiyo story nimekakata kabisa. Ako hapa. Kijana. Yes, sir. Karibu chake gazi. Igende ke nonyo metako. Amagana yo kunyoma bono akyo maene. Listen to me. Na ndenda tenjenge yo kubundisa. This is how I work. When I ask you a question, you should give me a direct answer. Kali konta ya mangana nonyo meta. That's the question I ask. Now answer me. Nonyo meta. Next week. So Joy, yes. Hebu muelezee vile menu yetu inakaa na vile jikoni inakaa. Vile hizo chakula zinafaa kutayarishwa. Zinafaa kutayarishwa na ni wakati gani? Okay, dad. Sawa. Kwa sababu tunafaa tuondoke. Yeah. Let me pick up my phone. Then hata wewe pia jitayarishe. Okay, sawa dad. Haya. Okioma. Yes, madam. Habari yako uko sawa lakini? Kabisa. Lakini sijakula. Okay. Najua nimefika hivi. Achana na stories za chakula kwanza. Nataka nikueleze kitu moja. Na vile dada ametoka hivi, amekasirika na wewe. Dad anapenda direct answers. Akikuuliza kitu nafaa kujibu exactly chenye amekuuliza. Sasa nyamaza ukioma naongea. Ameniuliza nini? Naongea. Sawa. Dada vile amekuuliza kama umeoa, ulifaa ujibu ndio au la. Hataki story mingi, akikuuliza kitu jibu exactly chenye amekuuliza. Mniambirie nini? Yes, nyamaza kwanza. Alafu kitu kingine Okioma, nimekuona wewe ni mtu mzuri sana. Lakini uko na kiburi. Na babangu hapendi kiburi kabisa. Kiburi ni pride. Hiyo. Okay, sasa nataka uanze kunyenyekea, jifunze kunyenyekea, sawa? Na
ukitaka mimi nikusaidie ukiwa mimi nitakusaidia. Ila unajua kupoteza kazi naye, unajua si chakula yani unajua nitachekwa. Nimeweka mitandao niko President's compound. Yes. Wacha maneno mingi pere mingi. Wewe ni mwanaume bana, kaa kama mwanaume. Tata oh mwana Nyasaye kayule wekerero kyana nakoigure Getembe nakoigure biya sana lakini gentongerie kebe no muntu goita omuntu no muntu goita omuntu nimanyete na mama omintu no tunamegende Nagwate, wasagote na konte ibo tsinga. Tumgatiro nega sokero. Enigo boirire mwarogo bande nyomba nebichayago. Gongo sega ngwechanda kikyabete nyomba minto. Nigo tore bosamwanya bantontori osanika binto. Egachago ikero kanganya bosoku baba no bororo. Gatwaga chemito baba amatemo na mange twete irambo twerinde neso mwanchone amangana y'abantu twete yare neitiria yare nakoreta sore nasomira mange ntaro cha sore narehire sana na inyo yatamye namanyire binge byare ngasore babonya bere Josemo distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate rifle seta go round ups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi